chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akitiapa. Abuzan for Saso Mama Kwaba Bioba Sompa television ye prem to breka so se otienka obono ni afumantem ne mo a ha Sompa 98.9 FM sa obono east ya Sompa 90.7 FM ekutemo and Ashanti region ne mpotam nyina so no Sompa 93.1 FM ekrayemo yento akase no soma moni yenko amano so ne ani opani Samson Ade nkonkudi nkomo oye senior research fellow or Chamber of Petroleum Consumers yentete ene se senyankopon fa kwemu na watching yeni eda kwan se ebia petrol ni diesel bono so ebetete aba form kakra ebinimo chese ebetete aba be 2% ebisu so kra chese ebetima akwakodu be for 4% ni ebusa se ede na asie enu nti ama na akwakobasa yeni opani enkodi enkomom Mr. Ade ma hein mejoso mejimedi se wo hoye me hoye pa na mo so Eradi adom yeso se ho yesa obi bebusa se ede ade na asie enu nti no mo boy amania na se motu yenkra se ebia petrol diesel ebo no so betete be 2% ne 4% ede asem na asie ntia yo ma menche wo tie for wie na yampa enye de bia na ebia ye be fra me ne e be kasa no na ya asema ya ne brega na for ebi tem pa ese edi asempa ba the first pricing window for the month of August na o share over the last 2 weeks kuntani nyoma na petrol and LPG ho be bo no betimi kakra by 2 to 4% na the emma sa ni gisepwe aba no ni ma mienu de din kan pa sombo no adwaman so bo no ate wo honom nti se baby a yekopafa anwo no aba beton maye no yekona se ate bo no so wono ma na se eba omemu na so kota se bo no so tumete ema on na afi so sip na yesesa de koje America dollar na ye yakota ba no ase over the last week so enya hode kra eboa ema BDC no anaso mo kra fa ngode bar sika na mo sesa yakono ommo ka bebre nti sa ne ma mienu we na aka bo mama free etnimre ekusina de chende we heard him say sa intersport no betimi na eno na beto aso sa ebegina sidi no ahoodin so no pa kese yetimi maintenance sidi no ahoodin no dia ene ebetimi asa ato aso ase yentimi maintenance dia ene in the next pricing window no te dwama so bolo kra na sidi no ahoodin no dollar ene mu dia ene di ntumu ne papa wo behwe a be over 1.5 months or 2 months atwam kinanum adwaman so bo no asotete kakra but na ye tofa ngubu because na na ho de no na entimi ngina kakra last 2 weeks na adwaman so bo sa ato aso na ebo no eba form no etima man entiso but see na ho de no the major say entimi ngina de a ebetimi aboa ama so dey can the next pricing window any bia dey beto asopa no yetime hu nsa ba etimi bia ene na ntumu ne besaba na adwama so de no a eso tete no ye de ade nti na ama na basa adwama so de na eso tete no ye fra bibi say international geopolitics say omo ton fa won no dutem bia na omo okuo bia omo nyina omo dwan a omo tim ka say bia ye say ni yes ka bebre sadia fa ngododo a ye de ba adwaman so no ye nte so de be ya nipa dodo no to no na ama omunya bi ne bona koso na eno na nse no omo dodo na mo de ba na mo tie so no omo akusia no omo ye fru no mafejam bi beba e na afin so America for so Israel e de bebre abegu adwaman so de be ya e ma fa ngono bona ye for because America for no say so Saudi Arabia for no yo musika omunya pa efi oyo no mo nti so oyo no bono ye dina
na ama mo nya sika ebi amu so tem e ma binti that geopolitics no and the wonderful study e kama so no aman na mutu fang no so kwa bia ni omuntabi bia Iran any Israel and Saudi Arabia no bia na ma ye adwobre aba kakra bo no so tiana etiwo yo Obani mame na wase awie mame na wase na yemfa enti August second pricing window no da bay 15 August and second pricing window no ejere je se month bia de ebenya pricing window no mienu ho mienu first of the every month and 15th of every month. Okay na eno no mo hwa ebesa te kakra bia na ebesa te kakra born bet make na be ejina because enra ye $1 no na enam 15.81 nti se e bet ma aba from kakra dia enya ka so bet ba ejina ho na ekonomi no ahwe born bet na be ejina yo opani mame na wase why